da I chi gyd a chroeso i'r Oedfa Boreol. Mae'n hyfryd I weld chi yn aelodau, yn ddarpar aelodau, ac yn ymwelwyr a ni a bore yma. It's lovely to see you all on this chilly morning, but the welcome is warm at least. Lovely to see you, members, friends, visitors, and I say 3 new members joining us this morning. Not new to us as a congregation, but to join us as members this morning. Hyfryd I weld chi gyd. Felly, fe unwn ni I ganu ein hemyn agoriadol, sef 37. Cenwch i'r arglwydd I o'r ein hymwared ni yw, aid yn beraidd hyd y nef aberth moliant iddo ef, bendigedig fo'r arglwydd ein diw. 37. Dau y ddarlleniad ar eich cyfer chi a bore yma, un o'r Hen Testament a'r llall o'r Testament Newydd. The first reading this morning is from the 2nd book of Chronicles in the Old Testament, chapter 35, and the first 6 verses of the 35th chapter of the 2nd book of Chronicles. If you're following in your English Bibles, in the pews, I'm on page 461. 461 in the English Bibles. Ac yna fyddai'n darllen o Efengil Ioan. Ond wael lyfr Chronicle I ddechrau. Cadwodd Josia basg i'r arglwydd yn Jerusalem.
Lladdasant oen y Pasg ar y 4 dydd ar 10 o'r mis cyntaf. Gosododd ar offeiriaid ar ddyletswydd a'i hannog i wasanaethu yn hi yr arglwydd. Dywedodd wrth y lefiaid oedd yn sanctaidd i'r arglwydd ac yn dysgu holl Israel, rowch yr arch sanctaidd yn y tŷ adeiladodd Solomon fab Dafydd, brenin Israel. Nid ydych i'w chario ar eich ysgwyddau. Yn awr gwasanaethwch yr arglwydd eich Duw a'i bobl Israel. Paratowch eich hunain fesul teulu yn ôl eich dosbarthiadau, fel yr ysgrifennodd Dafydd, brenin Israel, a'i fab Solomon. Safwch yn y cysygr dros eich pobl leig fesul teulu yn ôl eich dosbarthiadau. Y mae gan y lefiaid gyfran ym mhob teulu. Lladdwch oen y Pasg. Ymgysegrwch a pharatoi mwyn i'ch pobl wneud yn ôl gair yr arglwydd trwy Moses. Ac yna, o Efengil Ioan, we read then from John's Gospel, chapter 21. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Simon Pedr a Thomas a elwyr Didymus a Nathanael o Gana Galilea a Meibion Zebedeis a 2 arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. A te basant ef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Aethant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn? Nac oes, at y basant ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch yr rwyd i'r ochr dde i'r cwch, ac fe gewch helfa. Gwnaethant felly, ac ni allent dynnu'r rwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd yn ddi. A dyma'r disgybl hwnnw yr oedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano oherwydd yr oedd wedi tynnu i ddillad, a neidiodd i mewn i'r môr, daeth y disgyblion eraill yn y cwch gan lusgo'r rhwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan dim ond rhyw 100 medr. Wedi iddynt lanio gwelsant dan golosg wedi ei osod a physgod arno a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch ar rhai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch a thynnu rhwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd y rhwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo pwy wyt ti, yr oeddent yn gwybod mae yr arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i rhoi iddynt ar pysgod yr un modd. Dyma yn awr y 3ydd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando ar deall hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni ymhellach yr ail emyn, sef 222. Ffefryn gan lawer, dwi'n gwybod, geiriau Rhys Nicholas, tyrd atom ni o greo'r pob goleuni, trodi a'i nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daeth yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni o dad a'n harglwydd Iesu, un harwain at o ef. Can molwn fyth yr hwn sydd yn gwaredu, bendigaid fab y nef. 222.
sŵn geiriau emyn, fe ddewn ni nawr at orsedd gras i geisio Duw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Arglwyddau'n Duw a thad ein harglwydd Iesu, ti sydd yn ddiw pob ddiddanwch a chysur. I ni'n dod atat unwaith yn rhagor y bore yma mewn gweddi gan ddeisif dy gwmni ath bresenoldeb yma gyda ni yn yr oedfa arbennig hon. Ti yw gwrthrych mawr ein haddoliad ni a'n gwasanaeth, a ti sy'n hawlio ac yn heiddi pob sylw. O hoelia meddwl ddydd a nos crwydredig wrth dynefol gros, a fflana fysbryd yn y tir sy'n llifo o lawenydd pur. And as we come this morning with grateful hearts, we thank you for your blessings once more. But we come seeking your forgiveness as well. Forgive us, Lord, that we have taken so much from your hand and your bounty and your blessings. And we've managed to create so much ugliness in the world. Hunger, injustice, exploitation, poverty, homelessness, war and conflict that we hear about so much. You've given us so much, and we've misused many of your gifts. Teach us now, teach us anew, and help us to use them wisely and use them as we should. Edrych arnom ni yn awr o arglwydd yn dy drigaredd ac yn dy fyddeiant. Mor wan ac eiddil ydym ni, mor amherffaith yr ydym. Cymerfeddiant ohonom nawr yn ystod yr oedfa newydd hon. Nertha ni, ysbrydola ni a chlyma ni ynghyd mewn un teulu ynghyd. Cod ni yw holl bethau gwael y llawr, fel mae Emyn yn dweud. Ac i deimlo ysbryd sanctaidd di yn cyffwrdd â ni, yn ymwneud â ni, yn ein traws newid ni, o fod yn fydol ein hanian a'n gwedd ni, i fod yn nefol. And we pray for your church during these days, an age which can seem quite godless and soulless at times, with so much apathy and indifference concerning religious matters and the church in general. Yet we realize that you are always present, always at work, working in the hearts of people. And we thank you this morning that we're receiving 3 new members into church membership. We ask your blessing on them and on us as a church. And we pray for the success of the preaching of the word wherever the gospel is proclaimed today. Yeah, that it may be a means of bringing people to faith and belief in Jesus Christ. Biwhad y waith, medda'r Emyn. Biwhad y waith o fewn ein tir, ar ddeliad mawr fo ar y gwir. Mewn nerth y bor efengu lawn iachawdwriaeth llawer iawn. And we commit to your keeping, as we do in every service, we commit to your keeping those who are in need this morning. We think of many of our fellow members here, and other members of our families and friends, I'm sure, who need our prayers and thoughts this morning. Ac yna'r lliaws hynny o bobl sydd yn hysbys i ti yn unig ar draws y byd, rhyw rai yn galaru nawr ar ôl anwyliad. Rhai yn gaeth i'w cartrefi, rai yn gaeth mewn gwelau, mewn ysbytau. Bydd gyda nhw nawr. Yn gefn ac yn gymorth ac yn ddiw hawdd dy gael mewn cyfyngder. And in praying for others as always, we pray for ourselves and place ourselves in your keeping and in your care, forgiving us for our many failings and shortcomings.
Derbyn ni felly fel y gyrru ni, yng nghanol ein holl wendidau a phaileddau. A mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant ar hwn ath lwyr fodlonodd di. Dy fab ein harglwydd a'n hiachawdwr, Iesu Grist. Amen. Ein tad ar Good morning to you all, bore da, ac fel ddedodd yn gwneud o, croeso I chi gyd, ond croeso arbennig i'r tri sy'n cael ei derbyn y prynhawn y bore yma fel sy'n ei ddweud. Gethin a Lona a Dilys. Mae'n hyfryd bod chi'n ymuno â ni, ac dwi'n fawr obeithio cael bob bendith o fod yn rhan o deulu'r eglwys. Llawer o ddiolch i'n gwneudog am ein harwen ni yn ein hoedfa gymyn y bore yma, ac bydd gyda ni i'r cylch trafod Beiblaidd am 4:30 a'r oedfa hwyrol yma am 6 o'r gloch. Just saying, our minister will be with us for the 4:30 discussion group and then the Bible study group, and then 6 o'clock this evening. But following the evening service at 6, we will have the monthly curry club, and it will be meeting in Pizza Express, 10 Dean Street, and that will be at 7:45. So the curry club will be following the evening service tonight. Diolch I ti, Will, am dy gyfraniad ar yr organ. Ni'n gwerthfawrogi. Yr wythnos I ddod, y drefn arferol. So felly, cyfarfod ganol wythnos am ganol dydd. Midday service is on this week. Sil nesaf fydd yn gwneudog yn ôl gyda ni ar drefn arferol y bore a'r hwyr. Yesterday, we had a very entertaining morning with John Jones. It was the start of the Gymdeithas Saturday Social, and I think there was around 50 of us listening to John, and it was very entertaining looking back on Ryan Davis's life. Next one session will be on the 1st of March, and it will be the artist Christine Mills speaking.
llawer o ddiolch i'n gwneud am drefnu'r rhaglen mor ddiddorol i ni yn y tymor i ddod. Next monthly organ recital, the next one will be on the 19th of February, following the midday service on the Wednesday. So that will be at 1:05 and the recital will be given by Alexander Flower, the organist, St George's Metropolitan Cathedral, Southwark. Then a few St David's Day celebrations are starting to appear in February. So on 23rd of February, yn mis Chwefror fel tai, oedfa Gwyl Ddewi Ecil. Am 3 o'r gloch yn Eglwys y Drindod, Cockfosters. Y bregethwr gwadd fydd Parchedig Dafydd Andrew Jones o Gaerdydd. Felly, there will be no afternoon service here on February the 23rd. Ail o fai fydd ein oedfa Gwyl Ddewi ni, ac bydda ni'n dathlu yn ôl y traddodiad erbyn hyn gyda Côr Llundain yn ac meru rhan yn yr oedfa, ac yna bydda ni'n cael cinio syml laws dair o cawl a chaws. I was just saying our St David's celebration here for the church will be on the 2nd of March. I'm missing my words this morning. So 2nd of March, we'll have our St David's celebration here with Côr Llundain taking part in the service, and then we'll have Cowlach House. If any of you can help, because I think our figures will be up to about 100, so if any of you can help in volunteering with either setting out the tables, contributing in bringing something or making some soup, we gladly will receive any help. So come and see me, Lynn or Anne, whenever you can. Cofiwch ddod laws dair am paned y day. Do come downstairs afterwards for a cup of tea and a chat. A nawr dawn o'r hamgylch i dderbyn eich rhoddion. Ac un peth dwi angen, ydy Mary lluniau diaconiad stil nesaf nes i'r canlynol? O, 16th, mae'n iawn, mae'n ddigon o rybydd. barhawn ni yn ein hyddoliad a chanu gyda'n gilydd yr emyn nesaf 323, 323. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr,
brenin nef a deiar lawr. 3, 2, 3. Nes i ddarllen o ail lyfr y Chronicle ar ddechrau'r gwasanaeth, ac i ni'n gweld y geiriau yma yn rhan o'r sgrothyr nes i ddarllen. Gosododd yr offeiriaid ar ddyletswydd, a'i hannog i wasanaethu yn hir arglwydd. He appointed the priests to their offices and encouraged them in the service of the house of the Lord. Nawr ar fore Sul fel hyn, pan fyddwn ni yn derbyn 3 aelod newydd i'n rhengoedd ni fel eglwys. Dwi'n credu bod y geiriau yma o ail lyfr Chronicle yn ymwneud â'r brenin Josiah. Maen nhw'n rai addas a phwrpasol i ni gyd, nid yn unig i'r rheini sy'n dod yn aelodau. Very apt and timely words of King Josiah, not only to the 3 new members we'll be welcoming into church membership around the communion table later this morning, but words of encouragement to us all, every one of us. He appointed the priests to their offices and encouraged them in the service of the house of the Lord, remembering, of course, that we're all ministers and we were all priests
We're all called to service, not only me as an ordained minister, but the ministry of all the saints, gweinidogaeth yr holl saint, dyna beth yn ni'n credu ynddo fel angyd ffurfwyr. Bod ni gyd yn weinidogion, dwi'n gweud y stori yn aml, oedd na weinidog hyfryd yn ni yn Waenarlwydd, yn Sardis Waenarlwydd, Price Jones. And Price Jones would often say, he said, the only little difference, he said, between me standing here in the pulpit and you in the congregation is that I followed a little course in college and had a certificate at the end of it to prove it. We're all ministers, i ni gyd yn weinidogion. And to place the person associated with these words, King Josiah, into his historical context and importance, the early part of his reign, King Josiah, it was dedicated to rooting out and getting rid of all the idols and false gods that the people had started to worship during this period. And we all have idols and false gods, weithiau, yndyn ni, yn ein bywydau ni gyd. Then he set about on repairing and beautifying the temple, restoring the sacred services, observing the solemn feasts, and reviving the church, reviving the worship in general. A mae'r testyn y bore yma'n dweud ychydig wrthon ni sut aeth ati I wneud hynny. The way in which he went about doing all of this, it's a good model for us as well in the church today in 2025. Firstly, he put everyone into their proper place, because we don't all have the same ability and work. He put everyone into their proper place. Then the next thing he did was to ensure that everyone was in the right spirit, in the right frame of mind, as we say, in order to be worthy of their place to begin with, and in order that they do their work effectively and efficiently. Gosododd yr offeiriaid ar ddyletswydd a'i hannog nhw I wasanaethu yn hi ar arglwydd. As I say, an encouragement to us all in the service of the house of the Lord. And my first point or heading this morning is aimed at those people who may think or feel that they can't do anything. They can't do anything at all. Rhaid ni sy'n meddwl falle bod nhw'n ddiwerth. Ffili gwneud dim, o bydwch gofyn I fi allai byth yn neud na. You know, some will say at the outset of such a sermon as this, well, it doesn't concern me because I can't minister to anyone and I can't do much work. If I'm supposed to encourage people in the service of the house of the Lord this morning, I'll be hitting my head against a brick wall, as we say with some people, because I can't do it. I can't do it. Ond pidwch cymryd hwnna'n ganiataol, cofiwch. Make sure that you definitely can't do anything before you say that that's a fact. Now, I'm sure I'm not alluding to anyone here this morning when I say this, but don't we all know too well when we say cannot, it often means will not. Yeah? And to have not succeeded in something or other may well mean that you haven't tried hard enough in the first place to do it. Now, I have no technical brain. And I say, when I learn things on the computer, I can't do that. It's beyond, I can't do it. Well, I really mean I won't. I don't want to know. I don't want to do it. Yeah? A ni'n sôn yn aml am agwedd seicolegol, ond I ni, bobl ambell gyflwr corfforol hefyd. Chi'n clywed am bobl yn meddwl bod nhw'n methu gwneud hyn a llall. And you know, it's all in the mind. That's the popular saying in English, it's all in the mind. And if you convince yourself that you can't do something or other, the chances are you'll end up not being able to do it. But to bring things down to a very, very basic, simplistic level, isn't a parent or an auntie or uncle bringing a child to chapel.
Isn't that doing God's work? Simply, basically, yeah? Isn't a person in their everyday scenario in the workplace, if they're emulating and reflecting Christ's example and his teaching in the workplace, aren't they serving God? Os byddwch chi yn adlewyrchu gwir grefydd, yn eich bywyd, fydd eich bywyd yn wir grefydd I gyd hefyd. An encouraging word in its place. A little word of sympathy or comfort when needed. Don't think that you can't do anything at all. You may be fulfilling the most blessed work possible, which, even speaking as a minister myself, some ordained ministers find it difficult to do. We're not all great listeners and what have you. Chi sy'n meddwl bod chi'n annalluog ac yn methu cyflawni dim, meddylwch eto. Achos mae gan bawb rhywbeth I gynnig. Mae hwnna'n hen ddywediad ond yw e, ond mae rhywbeth gan bawb I gynnig. Bydd bynnag bod maint ac amlygrwydd y cyfraniad hwnnw. I'm very fond of the words of the prayer of Jabez. Enw hyfryd, Jabez. Chi'n gyfarwydd â capel Jabez Cwm Gwaun. The prayer of Jabez, which can be found in the first book of Chronicles. We read from the second book of Chronicles. In the first book of Chronicles, oh, that you would bless me and enlarge my border. O'n licio hwnna. Or my coast, as it reads in the old translation. O na fyddit yn fy mendithio ac yn ehangu fy nherfynnau. That's to say, ask God to open up a larger area of scope or usefulness for you. And He'll surely do it. Now, to move on to my second point, which is a little trickier and more sensitive. And it's aimed at those who feel that they're not appreciated. Rhaini sy'n teimlo falle bod nhw heb gael ei gwerthfawrogi'n llwyr. Now, I say this is tricky and sensitive because what I'm about to say, they're not my words. They're not my words, but rather the words of the Scripture and the teachings of Jesus and the words of God. And I don't need to say much to those who think or believe that they're not appreciated, because to tell you the truth, there's not much sympathy for those people. Not much sympathy at all. Ond beth sy'n rhyfedd, mae'r gair lleia yn gallu digio rheini sy'n sensitive, aren't they? The slightest word will upset some. You know, some will say, well, I do my best, but nobody thanks me. Or I don't feel I get the recognition I deserve. Wasn't that what happened to Jesus himself? And the experience of all his followers and servants throughout the ages, it's a cross as well. It's a cross we must carry if we ever hope to wear a crown. Felly, pidwch meddwl bod hwn yn deimlad newydd o gwbl. Dyw e ddim yn deimlad newydd. Mae nifer wedi teimlo'r un peth ar hyd y blynyddoedd. There's also a little element of motive which creeps in as well to be considered. Did you enter into Christ's work to be honored and praised by other people? Well, if you did, stop it now, because you entered into the work with a wrong mindset, I say, with a wrong motive in mind. Don't be disheartened if you feel you're not appreciated. What more do you want, really, than to bring glory and honor to God? Forbid it, Lord. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to his blood. Don't seek to be appreciated. Not in this world's terms, at least. Don't be as mean-hearted as that. Give your service freely, in the sincerity of conscience, and leave all the glory to God. Fe pia'r gwaith, fe pia'r clod, hefyd I bwy y perthyn mawl. Chi'n gofio'r un anthem na? O canu mawr ar hwnna slawer dydd, yn y cymanfawydd. I bwy y perthyn mawl. Nid I ni o arglwydd onith enw mawr dy hun,
y dod o goniant. And my third and final point is aimed at those who feel discouraged perhaps because they see so little success. A rhaini sy'n profi neu gweld falle cyn lleied o lwyddiant. Do you feel sometimes that, well, we labor in vain? Using all your time and effort, not seeing great results? Don't give up because of a little disappointment. Even if you don't see the fruit, don't stop sowing. That's the thing. Don't stop sowing because one season perhaps proves to be a failure. Mae llawer ohonoch sy'n dod o gefndiroedd gwledig amaethyddol nôl yng Nghymru. Gallwch chi ddychmygu unrhyw ffarmwr yn rhoi'r ffidil yn y to am byth, jyst achos bod nhw wedi profi un cynheuaf gwael? Never measure your future prospects by your present failure. It's only natural, yes, it's only natural to feel a little downhearted, but don't despair completely. A state of no success or non-success has often been a test of faith which has had to be endured by many a faithful worker and servant in God's work. Didn't the disciples themselves toil all night and catch nothing? We read that section as well from the Gospel of John, the service of some who cast their net and caught no fish. And didn't Jesus himself say that some seed would fall on stony ground and some among the thorns, and that they wouldn't bring fruit at all? Os wyt ti wedi aredig, cofiwch, os ych chi wedi aredig ac wedi hau, falle fyddwch chi ddim yn gweld y canlyniad, ond chi wedi gwneud eich gwaith. Chi wedi gwneud eich gwaith. Gad y gweddill I Dduw ar ysbryd glân. Mae nhw yn wneud y gwaith. One sows and another reaps. That's been the story of the success of the gospel and Christianity throughout the generations, a kind of divine economy, if you wish. Divine economy. Yeah, we should all, every one of us, be encouraged by the fact that so long as there will be success, and there will be success, it doesn't matter who or when the reaping takes place. Yn y cyfamser, ein gwaith, ein dyletswydd, ein dyletswydd, a'n anrhydedd yn wir, yw I ddyfal barhau mewn gwaith a gwasanaeth, a hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd, a gai ofyn nawr yn ystod y canu yr emyn yma byddwn yn dosbarthu yr elfennau cymundeb, a gai ofyn wedyn I Gethin a Lona a Dilys I ddod ymlaen i'r blaen fan hyn. Fe ganwn ni felly, mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr, flinderog un cei ar fy mron, roi pwys dy ben I lawr. Mi ddeithim at yr Iesu ci yn llwythog dan fy nghlwyf, gorffwysfa gefais yn ddwyef a dedwydd wyf. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, goleini'r byd wy fi, tro arnaf dolwg, tir y wawr, a dydd a fydd I ti. At Iesu deithim, ac fe fy hael amseren yw. Fy ngolau'r bywyd rodio naf, nes dod I gartre niw. 774.
Mae yna ddwy rhan mewn gwirionedd i'r dderbyn aelodau. Ddau wneud gethin yn gyntaf, gan bod gethin yn dod yn aelod cyflawn am y tro cyntaf, ond wedyn ni croesawu fel petai Dilys a Lona am ei bod nhw yn dod â'i hailodaeth o eglwysi eraill. But I read firstly from the book of Romans, that letter, Paul's letter rather, to the church at Rome, a deuddegfed benod. I appeal to you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to every one among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Ac yn ôl yr ysgrythurau, Dyw sy'n achub yw ein Dyw ni, trwy ei ras cawson ein dewis yng Nghrist cyn seilio'r byd, gogoniant i'w enw. Trwy ei ysbryd cawsom ein geni o'r newydd i fod yn blant iddo ef, ac yn ddinasyddion ei deyrnas. A mae parhad yr eglwys yn dibynnu ar waith yr ysbryd yn galw pobl, gan roddi iddynt ffydd i gredu yn addewidion efengil Dyw yn Iesu Grist. Ac mae ein cyfeillio wedi mynegu o'i gwirfodd ei dymuniad i fyw y bywyd Cristonogol, a'i hawydd i ymuno â phobl Dyw yma yn yr eglwys hon. A maen nhw'n dod yn awr dan arweiniad yr ysbryd glân i gadarnhau a chyffesu ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist ac i gyfamodi â ni yn yr eglwys hon ac i dderbyn braint a chyfrifoldeb cyflawn aelodaeth o eglwys Iesu Grist. Gai ofyn ar ei gethin i godi yn awr. A gai ofyn 3 cwestiwn syml a rwyt yn ymateb o flaen y gynulleidfa. A wyt yn cyffesu fod Iesu Grist yn wyredwr ac yn arglwydd dy fywyd? A wyt yn addo i ddyfhau i ewyllus Dyw a byw yn ôl i air tra byddi Dyw? A wyt yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyled swyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Felly, gai ofyn yn awr i'r gynulleidfa gyfan i sefyll. Rodir a chwiorydd yn Grist wedi gwrando proffes ffydd Gethin i'r addunedau. I ni'n sefyll yn awr fel arwydd o'n parodrwydd i'w dderbyn i holl freintiau a chyfrifoldeb aelodaeth yr eglwys. Gadewch i ni weddio dros Gethin yn awr yn gyntaf. Arglwydd a Dyw, i ni'n gofyn ar ei ti i fendithio Gethin a fendithio ni hefyd fel dy bobl sy'n cyfarfod yn yr eglwys hon. Bydded i'r arglwydd ei fendithio a'i gadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arno a fod yn drigarog wrtho, a bydd yr arglwydd edrych arno a roi iddo heddwch. Felly, amen. Gai estyn ddeheulaw cymdeithas i ti a croesawu di yn gynnes iawn i Grist. Rwy'n gwybod i ti wedi bod yn werthfawr yn barod, a mi'n gwybod byddi di'n werthfawr i'r dyfodol. Croeso cynnes iawn. A iawn, ewch chi gyd sefyll ar wahân i'r ddwy yma, ac yn croesawu yn gynnes iawn Dilys ei gwreiddiau yn nŵfn gyda ni yma y Cymru Llundain, ein aelod yn
yn Sherland Road, papur Sherland Road, yw ganllath ohono i yn nid y fe. Croeso cynnes. A croeso cynnes yr un beth i Lona, eto wedi dod o, wel, yn ddiweddarach, o Fachynlleth, o aelodau o Maegwyn Fachynlleth. Felly, croeso cynnes mae'r ddwy wedi bod wedi yn weithgar ac yn amlwg iawn yn yr eglwys ac yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r ffurfio i deulu'r eglwys. Diolch yn fawr. Felly, wrth i ni ddod at fwrdd y cymryd, fe adroddwn ni cyfamod eglwysig, the Church Covenant, which is to be found in the back of your hymn books. We covenant together at the communion table. Gnawn yma gyfamod yn gilydd trwy gymorth Duw i rodio yn ei ffyrdd, i arfer Iesu Grist yn arglwydd ac yn gwaredw, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau yn gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengyl, ac i adlewyrchu ariad Crist yn y byd. Ac fe darllenwn ni yn ôl ein harfer we read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis my fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Fod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe ei torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw yng nghorff ar hwn y dorri'r trosoch, gnewch hyn coffa amdana. Yn yr un modd fe gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedig, a cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yr yfoch coffa amdana. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yr yfoch y cwpan hwn, a dangoswch farwolaeth yr arglwydd ond i ddelo. Rwy'n ni droi at Dduw nawr mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti eto am gyfle o gwmpas a bwrdd y sygredig. Mae Crist yma yn bresennol gyda ni, yn aros amdano, yn aros i ni ymuno yn ei wledd. As we come now together around the communion table, let us remember anew Christ's promise to be with his people for all times. And he is here with us, waiting to bless us, as he's blessed his people throughout the ages. Daiwn ac agorwn ein calonnau, o flaen yr unig un sy'n gallu cwrdd â'n holl anghenion i mewn gwirionedd. Daiw, dathlwn gyda'n gilydd yn enw y Crist byw at gyfodeni. Amen. Ac wrth i ni gofio ar nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara ac iddo fendithio a'i dorri, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedig. Hwn yw yng nghorff ar hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdana. Bwytawn mawr bod. Hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedig, y
cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdana, a fwn bawb oll. With you, let us pray. Arglwydd Iesu, ni'n diolch dy fod wedi bodloni a'i newyn a'n syched ysbrydol ni yn bore yma. Gyda bara bywiol ar gwyn adnewyddol. Go with us now during this new week which opens in front of us to share with others what we have received from your hand this morning. So that all those we meet during this new week may glimpse a little, at least, of your love and compassion in our daily lives. Ac wrth ddod i'th nabod di yn well, a gallwn unau hefyd darganfod maith sy'n heneidiau a bywyd yn ei holl gyflawder, a hynny yn a thrwyd enw sanctaidd di dy hun. Amen. Ac fe ganwn ni ar ein heistedd i ddyweddu ein hoedfa boreol. Geiriau 483, 483, as we sing seated to conclude our communion service and again in welcoming most warmly our three new members. Ni glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd, dyma fi ar galwad i, golchi'n burlan yn y gwaed, a gaid ar Galfari, 483. Oh
us commit ourselves to God in prayer. Gollwg ni yn awr o dad nefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydden ni ras yng ngharglwydd ni Iesu Grist, a chariad yw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen. Second one. Oh, good. Stand in front of me.